pričala za tvoju robu, nek za svoju robu. Da, a ja 2 odore. Njene vojne u ormaru. Zimska jakna. Jakna još jedna. Rekao, ajde ti pokupi svoji nosi. I ja ću imat mjesta za svoje. Ja ću onda ona nema nijednog ormara u kuću. Duplih ormara moći napuniti svoju robu. Ona neće ormara, a men donosi svoje. Joj, nas je 3, pa ono, možete si misliti, ne znam, bili smo kupovali krevet njima prošle godine, posvađali smo se u dućanu, išli smo van cijelo ljeto po kreveti i onda na kraju krivi krevet, ispalo je sve super. Da su mi vratili novce, hvala Bogu, što je za čudo, naveli sam ono. One su išle tjedan dana same, posvađale se na mrtvo ime. I onda sam vidjela ormar. Ormar je ogroman, stvarno za nas 3, ono da nam stane sva roba i to. Veli, može, kupit ću vam ormar ako se ne mislite tako skoro veli selit. Ako se mislite selit, kaj mu kupu? Sjećajte se koliko je doma u dućanu, pa rekao, vi to kupujete, morate i nešto. I kaj je najbolje bilo? Ja imam spavaću sobu, krevet to su oni odličan, klasični paša, ormari, sve, metar, sviđaju se, pa super, 60 da ne može široko. biti bolje. Još i više od metara. Nažalost, Onda imamo u njihovoj sobi. Cijeli zid je ormari. Ma imaš, imamo dole u dnevnom boravku, imamo onako kauč na stijene sa strane pa gore.